Yebo ingane zowethu impela ishubile phana ke enkundleni kezokuxhumana njengoba ke sibona lapha ke usisi ke exoxa naye ku Max umfama Makhanya ngenkathi ke eveza ukuthi ke umuntu wakhe ke ipeni lakhe ke lalingabhali kahle njengoba ke into yakhe ke yayincane kakhulu kuye futhi ke iphelele ke ephakathi kwawo ke ama pumpkin ke ingafikeleli ke nakuwona ke umlomo ke waye ke impahla ke enkulu bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu la kuyona ke Mboso sithi MTV sithi nje akusinethuleleke yona ke le nkulumo kaSisi ngenkathi ke exoxa naye ku Max Makhanya ke ngaso ke isehlo ke samehlela kuyena kumuntu wakhe ke nowagcina ke esemshiya ke phansi akinizwele lebe ingekho fixable babumakhanya angazi ukuthi ungayichaza ukuthi oba nawo makunjalo ke sisonade asikwazi ke ukumjaja ubhuti lowo size sithi wayebheda waye less because umuntu mengabe disable udisable and ayikho into ayengayenza kuphela nje ukuthi wena wayekuthanda ekuthandela ukuthi nibe normal kwabo ukuthi ke wena ke uyifunela omunye unormali ongafani nonormal wakhe ayikuthi mhlambe sifuna umlengelenge thina abantu besifazana Makhanya sifuna umlengelenge lo uthola umlengelenge wakhona uzokulimaza umuntu angakhona ukukusebenzisa kodwa umlengelenge but mina lengikhuluma ngayo ukuthi igwaye lo muntu beyincane mababa Makhanya beyincane wabona umuntu disable mama uyasho bekuyi disability angithi uyasho like bengathembi uyazi mangembona nje ekseni mangfonela bekathi baby yesterday bekunjani uyazi thina abantu besifazane indlezo zethu ngivela ukuthi yo baby yazi unipheka mnandi bengisaba ukumtshela ukuthi hayi awuyenzanga next and the guy bekanginakekela babumakhanya like the guy yonke into bekangiyenzela and ngaphuma kuye kusakhanya ngathi uyabona ne akusize ukuthi mina ngizothandana nomuntu kodwa ngithi uyabona nalo mbuzo ukuthi baby izolo ngikwenze kanjani asibuzi leyo nto leyo thina ngoba asikho disable yabo thina uwena oyinyelayo uyikhalele wena uthi hey ikwami ibhlungu wara sithuke kona lokho uthi hey lo muntu abamunyathi vele zonke lozo zinto asibuzi thina ukuthi izolo ngikwenze kangakanani uzizunjani asibuzi lonto ngoba siyazazi ukuthi simshini nje yangempela uyabo kodwa umuntu disable uzokuchecka ukuthi how did you felt uzwe kunjani ngoba ufuna ukuthi ube honest kuye khona naye ezozamkela ukuthi vele udisable bangaleskhathi wena umpretendela kuyena kunjenge judgment ungathi uyamhlulela because wazi kahle ukuthi vele awuzwanga lutho kodwa ufuna lo ukusho because ufuna naye ukubona honest yakho kuye umuntu odisable usuwezazi ukuthi udisable manje wena mawusuzo pretenda kuye kahle leyo nto iyamambarasta yena because usukeze kuwe velazi ukuthi angeke uzwe lutho and ulindele ukuthi wena umtshele ukuthi cha baby ngenxa yalesi simo sakho esikanje manje angikutholanga lokhu ebengikulindele that is the honest bese yakutshela naye ukuthi hayi baby makuka njena baby lesimo ngiyasilungisa noma siyisimo esikanje mhlawumbe uzumbuze wazalwa unje noma uthakathiwe kuba ukuthi you are being open enough to him for himself ukuthi accept towards you. And it's very difficult babumakhanya ukuthi uzotshela umuntu wesilisa ukuthi wena this and difficult ukuba honest but kukule ukuthi mina ngizomtshela ukuthi wena ipi yakho this no and uyabona beyi right mangabe mhlambe lo muntu vele ngisengihlala naye endaweni e1 manje umuntu lo ngimvakashela after 2 weeks nje hayi mina ngayiphumela ngathi angineliseke lapha na emva kwalolo suku masuyicabanga kusuhambile usuyabona ukuthi hayi ngeke ngihlalele into enje wathini ke na wamchazela nahlukaniswa yini fast forward
Hayi nakithi guys amayela awusi ngize ngathambela nje ngaphuma kuye Angasho lutho nje wamblock. Beka ngilanda no ku Facebook athi wangishare the way mina bengimukuthanda ngakhona uyabona bengivalekela into efana nale oba lo muntu lo bekangenzela madlala ne bekangenzela lo bhuti loyana ngabona ukuthi kuyafana lo muntu ene bekase kangithembise ukuthi yena ufuna ukuzomlobola this and futhi beyase kabeke ne date yokuthi ngizovela kini this ngathi angeke loyana mina kuyafana noma angavela kithi lo muntu ngizomjolela mina ngihlala naye ithi ngiphume kulo muntu loyana oba sometimes bengicela ukubuza kancane sizingakubethanga inoba wamupha kangaki lo baba uze ubone uba no incane lento yakhe ukuze si fast forward inkulumo sizoqeda kule nkulumo ngoba ekhona apho ngifuna uyakhona wamupha kangaki uze uhlehle kubo ngamupha kangaki uzukuthi uyibone into yakho ukuthi incane ngimupheka yi2 nje ngabona ukuthi ubhuti angeke mina ngize ngihlale naye oba since vele ngiya kuye uqala azange vele ngineliseke bengafiki Khuzani bengafiki beyiphela amathangeni nasekude bengafike beyiphela amathangeni beyincane kakhulu ngikhala ngalokho uyabona mawungangena bomama la mawungangena bomama kule life le abantu akusiyimi abantu bahlangana nazo just ukuthi ngikhuluma ngamadoda and akusimadoda bonke abantu abafani guys njengoba ubaba Makhanya basekashilo athi kungani ngabe uhlele naye wakhuluma